Giiko ya kweheria ibandiko iria cionanagia ati munini wa mutongoria wa bururi Dr William Ruto niwe wahingurire ceceni ya borithi ya Lanet riu ni githiete na mbere na kuraraka atongoria amwe riu atongoria na arumiriri a kiama kia UDA kaunti ya Nakuru makionania marakara mao. Merekeirie marakara mao kuri minista ugitiri wa thiini Dr Fred Matiang'i. Atongoria ni magwetete Matiang'i ta mutongoria ukoretwo akirutaniria gutigirira Ruto ni agirwo kiene nginyanagia ni muingi. Tunataka kutangazia yeye ya kwamba Kenya hii sio yake peke yake. Kenya hii ni ya watu zaidi ya milioni 50. Sisi wote we have an equal share in this country called Kenya. Ningi atongoria ni mamenereirie Matiang'i makiuga ndakuranaga munini wa mutongoria wa bururi ta umwe wa aria mateithiririe kumumathira giturwa kiria ari nakio umuthi kia minista riu makiuga hatirari na bata wa kweheria ibandiko icio kuona Ruto ni mutongoria uthukiirwo hinya wa gukinyaniria maundu ta macio. Our CAs, you should respect DP. DP campaigned a lot, did everything, including financially to support Jubilee. For you to be a CS, coming here actually to undermine our DP, it is unfortunate. Ikifika tu mwezi wa 8, yeye atakuwa nyumbani kama hao wengine ambao wamekuwa mawaziri ya interior. Asijifiche nyuma ya bunduki tafadhali. Atongoria anomeranire guthie na mbere kunyita mbaru Ruto makiuga niwe uri no hoti na umenyo munene wa gutongoria bururi. Going to have roadshows transversing across Rongai constituency to ensure that our people get to understand that UDA is a national party that accommodates everyone. Ningi kiama kia UDA ni kihoreirwo ndefe na njira nene ikigwetwo ta kiama gia kiuteti kiria kiri na urumwe na kiri na uhoti wa kunyitithania bururi wothe. We are here so that we can affirm that Nakuru County is largely united. Nakuru people are largely haslanated. So today we are here also to affirm that we support Ruto presidency. Hadunia Kameme TV ritora kwa ni Bataru wa Mwage.